Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sini to malabikang andrang isala surasalaku jamaah masjid Islamic Center Pangkajenne yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Degaga pajana sukuru talo ko pang Allah Subhanahu wa taala andrenge salawat mapasalamat masa likiring lorin debika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nasabari sukuru ta andrenge salawat ta loko nabita salasiddi mencaji syara diterima na sempajan na tawe. Makanya di dalam tasyahud itu, tahiyat, maka kita diwajibkan membaca salawat kepada Rasulullah dan diwajibkan untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rigau angkana min lodoaki wajika kitu untuk syukur loko pengodohu Subhanahu wa taala andrangi masalawa uku nabita mencaji syara'i tarimai pak dua ngeta. Makoto pero rigau angkana katuk bata mapuji-puji ki okopong Allah Ta'ala andrangi masalawa opo nabita mencaji rokong ni elalanna katuk baik. Maka ia dua agaga ajak lalu ki nangka caw untuk mengkalingay maka da syukuru andrangi masalawa loko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kesempatannya angka kak taturyo lo tak manang melo kak rampiaki ada silap mak dua lapa masalah hadis na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2325 dari sahabat Abu Kabsyah Al-Annamari, ada yang mengatakan Al-Ammari. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala wadi janji iye asanna sahabae nape yang kalinga namanya Abu Kabsyah Al-Annamari dek gaga peruntu ia asa tungat-tungan nah sulit untuk didapat, tapi maka depan ritahat desa Abu Kabsyah Al-Annamari ini dia asalnya dari kota Anmar, kunyahnya itu Abu Kabsyah dek nama sahoro okoi di umat selenge nasaba iye marepa yang kalinga sahabat-sahabat na nabita mapadai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, termasuk sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi napa yang kalinga wadi jaji napa yang kalinga iye asanna sahabat na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatana ia dari itu dek tu na mesti masahoro si di rupatau na rekomelo irampeangi agaga madeceng de na mesti terkenal pa iro si di rupatau na pamelo ki tarima nasihat na si di rupatau. Makanya nariko ang kataw nasihati ki baja sangadie maka da kengari pole iya tawe kengari pole mak guru tatarima mo jolo nasihatnya wadi jaji dek tasisang tapi iro nasihatna make gune uko atu ngeta termasuk wadi jaji to biasai angke viral ustaz marefok mak bicara uko televisi iare ga uko HP belum tentu aga
iya ro kami na viral lebih malamu pak disengena dibandingkan iya ro kie-kie kampungnya, imang-imang kampungnya. Termasuk nih ya angket tetur yolo tak manang lebih mega pitau matandri pak disengena dibandingkan tau angket tetung riolo tak manang. Tapi nasabari angka penguli na pengurus maka kami menyampaikan beberapa hadis na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada angka ki pada mak guru, pada angka ki pada melu idapi rio na pengallahu subhanahu wa ta'ala, maka cio loko Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ngata malabina pengallahu subhanahu wa ta'ala yang ki hadire. Maka dia Nabi tak ilalang iya hadisna annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithakum hadithan fahfadhuhu. Angkatan lu sewa-sewa na tanro-tanro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na narampiangi iya agagay mamagi-magi tajagai. Agi yaro narampe Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor siddi ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. De na mungkin tak kurang waramparanna siddi rupa tau nariko na sidekangi. Wadi janji secara fisik tak kurangi, tapi risesena pun Allah subhanahu wa ta'ala di na berkurang. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Ia telah ifasidaka. Nasabah pura sahabatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam maprotes iloko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka da surah na pung Allah subhanahu wa ta'ala nyama panasat to sugie. Iro to sugi pada rekin na sampajata mas sampajam matoy rigaw angka na mapuasa pada toy puasa ta tapi alat biranna iro to sugi maiga na sidakang surona pang Allah subhanahu wa ta'ala masiriati iye sahaba nasiriati iro sahaba lenna nasabari masidakah akatana makanja mo siriatinna nasaba siriati madecemoha mapada rekenna nareko angka bali bolata yari ka bali bereja makta turi mangaji matteru apalagi rigaw angkana pura mas sempajam magaribi turi mas sempajam matteru maka le siriatiye iro agagae maka nawat dirangi agamata iya menereko agagamaja siriati masiriati ki melo ki papaye itawe mak berejama misalna iare ga mamagi-magi paje masidakka mamagi-magi paje mas sempajang maka iya tu nate yang agamata tapi nasabari masiriati ki natamba masumangat ki untuk pigaw iiro de cenge mukba ini ya elalang atiye maka nawat dirangi agamata. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala maka de nabita iya tu telah ifasidakka inna tasbiha sodaqah nasangin Nabi ta majappu mat tasbih loko pong Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sedekah majappu ia tu tahmid mapuada ki makada alhamdulillah itu ada sedekah kita mengatakan Allahu Akbar itu sedekah akatana masikir ki loko pong Allah subhanahu wa ta'ala itu juga bagian sedekah. Makanya keherang-hera kiidi mitai ayatna pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana puange wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqah puang melo kali sumasidakka oko linoe masidakka agay nasagiye. Makanya para ulama tafsir mengatakan yang dikatakan sedekah di sini ini itu sedekah secara umum akatana maka malak soleh. Jadi sedekah itu kalau dibahas secara umum sininna pangkau kemakasingnya amalak madecengnya itu adalah sedekah. Masih kiri, mas sempa, jamil doang. Bukan berarti mas sedekah
harus dengan uang, dek na mesti. Jadi rigau angkana maka malak madeceki itu sudah bagian daripada sedekah secara umum. Sini ngata melebina Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire. Tapi ia hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe. Maka dana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malu abadin min sadaqah de namun kita kurang waramparan nasi di rufatau nariko nasi dekangan. Wa dinni jaji le falisi oko idi etana tu tau idi masidekah kira-kira takura gawaran parata iari gata tamba mega minaleki papidalle pong Allah subhanahu wa ta'ala iya asoy masidekah ki 5 10 50 100 tapi biasanya iya wita angka mo pa tahu ragu-ragu mo pa rigaw angka na masidekah makir boy takura sinasa die angka mo ba akuro ilalang atin na iyarek ga angka seta bici maka dai kuras itu di mo 100 padahal sebenarnya sedekah kita pada hari itu ia na itu pasile na pong Allah subhanahu wa ta'ala baja sanga die marepaki mengkalingay pacaramay melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala na rampiang mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah masumbak masidakka ki iya asoy mapada iya tu tona ajue si dia sumbangan itu seperti mi'atu habbah tangkainya itu seperti 100. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire harus kiyakini ini umat salam lebih ke hadire nariku talai masidekah sebenarnya itu adalah menumbuhkan dalekta rezeki tak yang lain cuma dek mitappa nabali pong Allah subhanahu wa ta'ala iya so sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala marepa ni ini masidekah tapi angka sidekah kami na malabi na balala pa nabahas balala pagaidi pagawi apa itu? Bentuknya adalah wakaf. Bahkan wakafnya itu adalah wakaf produktif. Wakaf yang senantiasa berjalan. Ia na nasengip Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau angkana ayat hak desa na Nabi tak riwayat Imam At-Tirmidzi juga shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Pasidak kemalari. Ini hadisnya merepat narujuk panritata terkait masalah wakaf. Nasabak telai wakaf bapak ibu pasidekah ia jukai materu apalanna. Nasabak sisala tu pasidekah narekoci cam minam mak tawe nanre selesai ini. Biasanya agak nanre tawe kurang lebih sedekahnya itu 40 hari. Masih dekat biasa na yoli po ima melo doang mak baca doang oko bolata nah, sebab biasa toki ini keherang-herang ini oko kamput tak maka mage sinang kapo ima yoli mak baca doang mage nasa petugas syarae turi yoli mak baca doang mage nasa tanya idi jamaah umum nasaba iro po ima manasa-nasa aso turi nalolisi masigi rigau angkane ya sidekangi waramparang maka sedekah itulah yang kembali kepada kita patapula asona iro agagay nasaba iro pasti narekupo iman turijok kay lo masigi aso mak berejama na pimpingi jamaah nareko idi biasana belum menjamin dek pala jamin ni aleta tapi nareko iman petugas syara pak bang yoli maka iya tu manasah nah, makanya ajakin nang kay di masiriati o kupo iman siwa petugas syara makanya memang itu Nabi tak itu para ulama itu ada hadisnya itu kelebihan untuk sedekah kepada para ulama, para ustaz dan lain sebagainya. Iya. Cuma sensitif milih bahas ya gageh. Maka demage jenazah ustaz melo ya sedekang. Maksudnya ini adalah ulama panrita. Iya. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir.
Tentu ia hak desana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloki nasorong Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berwakaf yang produktif. Apakah itu bentuknya dari segi pendidikan misalnya? Iarega dari kesehatan misalnya, maka buat rumah sakit. Sikon-sikon si mana ki, nasaba iya oko rumah sakit nenek malomo turi penuh pasienge. Maka tu sedih nareko misalnya masjid raya, to maka buat rumah sakit. Nah, misalnya kan makoroy, kita bikin sedekah wakaf, tapi harus pangkam murusui. Bagaimana kalau kita membuat sekolah asikolang? Iya tantangannya ini masih tak mati tahun-tahun ke depannya. Nah sebab dekna mungkin iro biasa na sumbangan na jamaah hanya untuk masjid kita. Pasti meloki mapikiri aga kira-kira dikembangkan iya masjid kita. Tania bawang oku masjid raya sinin na masjid oku kabupaten sinin derapan. Nah sebab magai nareko makita ki oku masjid oku kabupaten sidrap rata-rata wita sumbangan na iya tu na kurang 30 juta rata-rata sinin na masjid. Nah sabab iro biasa na jamaah nareko na isang ya angka program na makasing risi dia masjid magala to masumba. Tapi nareko turi rata mi rumah masjid biasa-biasa mi. Maka biasa-biasa to mi biasa na celengan na niya sumbangan na. Maka natantaki sebenarnya jamaah secara tidak langsung. Pekogi carana idi masjid oko kabupaten Sidrap membuat program salah satunya misalnya wakaf. Apakah itu bentuknya bikin klinik-klinik kecil misalnya atau pendidikan TPA misalnya. Pekanjaki iro TPA ta lepa gaji pekanjaki gajinna gurunna pelengkak-lengkai tamam bermainna dan lain sebagainya. Sehingga iro anak-anak elo mengaji narekupura mengaji macule toni mapeluncur-peluncur toni. Jadi Mario kasih iro anak-anak dia nalo mengaji bawang. Sini ngata melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pesantren-pesantren, termasuk sekolah-sekolah, termasuk rigau angkana, wakaf-wakaf produktif itu, maka buaki di lembaga ia makasing, sininna agagai yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini menikmati pikiriki, aga kira-kira makasing. Nah sebab nareko maka daki pasti deka mabiasa mana ni nafaiga utawe. Yang sedekah yang jarang digunakan orang adalah sedekah yang bentuknya wakaf. Wakaf. Sini ngata melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadirin. Nomor 2. Nasangnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wala zulima abadun mazlamatan fasobaro illa zadahullahu izzan. Degaga di atanna pong Allah subhanahu wa ta'ala leizolimi lepat diri loko padanna rupa tau fasobaro nasa baraki alena sangadinna zadahullahu izzan napatandrai pong Allah subhanahu wa ta'ala darajata. Jadi ia hadisana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloki na pak guru puangnya turisa bara rigau angkana mengkalinga ki ada iare galicu ada pole okko bali bolata pole okko taulenge pole okko sibawatta pole okko taulenge sininna. Nah sebab biasa ini mengkalinga ki ada biasa ki na pakariawa tawe. Padahal rigau angkana le fakariya wa tawe iana agaga nateaki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbum ri'im syai'un. Maka dari Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim
Ganna nitu si di rufatau yasang ni maja ayyahkiro akhahul muslim nareko napoji pakariyaway selesura salan. Misal na idi tausogi le pakariyaway tau kasiyasiye idi matanre jabatatta le pakariyaway tauwe yawana mariyawa jabatanna idi angka pak disangatta le pakaryawe tauwe makurangi pak disanganna dan lain sebagainya. Nasaba tania iye mati ni tapong Allah subhanahu wa ta'ala ri asurimun rinna tapi katakwaang mi melo ni tapong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu ki sak barakal lupoy iye agageh namo manihatu biasa ki na pakaryawa tauwe na jari tauwe narikole sak barakang iye agageh maka naletoki pong Allah subhanahu wa ta'ala daraja risesena. Sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire. Nomor 3 ia aga na tanro-tanro Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadana wala fataha abadun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. De na mungkin nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si di atanna natingkakang ngi babang kasiyasi alena sangadinna tungat-tungang ipong Allah subhanahu wa ta'ala natingkakak ki iro agageh iyari ga ada-ada mapada-paday biasanna idi rufatawe yasangi aleta meloki mangilolo fadatta rufataw kita suka meminta-minta kepada orang lain pakariyawe aleta tanian atau pakariyawe ki idi mato pakariyawe aleta padahal ilalanna asal lengange wajib kitu idi jage kehormatatta harga dirita lele biasana angka rufataw runtu okori tangana lalange yari ga oko warunge de gaga jamanna turi mangelo-ngelo oko idi padahal magala mo pa ha iya na nateang agama asal langange tonga satu pang Allah subhanahu wa ta'ala puraki najallo makada iya to sogi iya to kasiyasi tapi de nasuro ki pang Allah subhanahu wa ta'ala untuk mangelo-ngelo pada tarufatau. Makanya angka hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri rigau angkana malakda ni matoa umurnya umur lansia maka dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri salah satu sahabatnya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaitu marudhan majappu angkaka malasalakda fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na angkai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulaika iro Nabi ta lawi jangui sahabatna makutane Abu Sa'id Al-Khudri maka ya Rasulullah suro na po Allah subhanahu wa ta'ala inna li malan kathiran wa inna banati wa inna warithani ibnati majappu surona pong Allah subhanahu wa ta'ala angka nasa may galak da waram paraku na de gaga mati lo salay sangadin na sidimi makunray anakku wijawijaku waddi ganasang wasidakangang sinin na waram paraku maka din nabita de na waddi la kemudian makutane iro sahaba fathuluth waddi ka nareko 2/3 waram paraku wasidakangang nasaba tau sogilop po iya Abu Sa'id Al-Khudri maka din nabi tak de na waddi maka de fasyator waddi ka pala nareko si tangana jadi kau angkana duit tak si kira-kira si di miliar meluki sumbangan 500 miliar 500 juta tapamaka day nabita watwero napodangi Abu Sa'id Al-Khudri la
dia nawadding. Fathuluth, sepertiga, wadiga. Maka dia nabi ta fathuluth kathir. Ia tu lagi sepertelue mai gani. Maka okoniro mapuadai nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima kadana antataraka warathatakal aghniya'u khairul lahum. Angkaki baja sangadie salai wijawijatta dengan harta yang banyak khairul lahum, lebih baik dibandingkan antatarokahum alatan yatakaffafunan nas. Tasalai ia romati wijawijatta dalam keadaan miskin, turi lele melo oko padanna maselesuran misalnya iare galokor patawe mangilong-ilong. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu nateyaki kuangi untuk meminta-minta. Nah, apalagi biasanya nariko makkadai, adakah? Nah, nariko makkadami adakah macule-cule medek Tuhan na mariga. Tapi nariko matungat-tungan ni, nah, ini bahaya. Sini ngata malabina fong Allahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Nah, sebab biasanya idi, iyaro yang kalingai, rimakadana, iyaro makanjak leselyangi baja sangadia anak tak, ia naritupak di sengang agama. Kang iro marepa yang kalinga. Jadi seakan-akan ang katasunti oko ilalan na pikirata makadaay di to pala ito na paralu isalia waramparang ananae. Tapi narekoyita iya hadis na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri de nakor. Makanya di dalam surah An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rigau angkana sebelum ayat waris itu, maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala ilalang aku ramalabinna majappu harus ki idi rupatawe angka ki taro agaga mapataselang oko ilalang na atita nasabari lesalay wijawijatta dalam keadaan lemah. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala, lemah dari segi apa? Lemah dari fisik misalnya, lemah dari ekonomi juga, lemah daripada kekuatan, termasuk lemah daripada pendidikan agama, termasuk lemah daripada keimanan. Nah, ia keminampoko tapi bukan berarti ia ro agagalenge maka dele salyangi anak tak matanri pak disengen na matanri sikulana. Salyangi anak tak mai gawaramparang. Salyangi anak tak murak matadda i watakalena makasingi watakalena. Nah, harus pas sedia manang ia agage dek na cocok makadaki yang penting nasang iro anakku makanjak ni nasang baca Quran dan lain sebagainya. Dek harus seimbang semua ini. Nasabak si salah tu wija-wijae narik pak disengang agami babawa lesalengi dibandingkan palengkak-lengkakan yang agagan nalengi. Nah, misalnya juga di sisi yang lain macatoi matadatoy agamana megatoa ramparana pasti dia lebih kuat dibandingkan orang-orang yang lainnya. Makanya ia tu agamata Bapak Ibu mapakaherang-herang sebenarnya. Nah sebab magai de nasuruh ki agamata malak da titik lo kanan de to nasuruh ki agamata malak da titik lo kiri. Seperti misalnya hadis ini, ia hadis melotoki na poda makada aja ki malak dak mabessah. De to nasuruh ki makada de na wadi mabessah tawe de. Malak dak mabessah de to na wadi. Yeah. Malak dak to makiki de to na wadi. Tengah-tengah yolah. Tengah-tengah. Makanya Islam itu selalu berada di tengah. Dia melihat hal yang di tengah.
Nareko kira-kira ia asoe yasang ni ale tak makikiki masih dah kaki sih. Ia bajai sanga dia mapamula kisi marereng le kurang-kurangi sih kama koroy. Karena Islam itu selalu mengajarkan di tengah. Nah, termasuk biasanya di dalam Islam itu ada faham yang namanya faham Jabariyah dan faham Qadariyah. Nah, sebab biasanya itu ini yasang ni makadasinin na agagai pasti kuramanan na patantu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan makada ajak na iya nasa lo berusaha. Tuh. Ajak na nasang wak jama. Ajak na nasang wasikolah. Kuramanan ni na patatap pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya paham Jabariyah namanya. Dalam pemikiran Abu Hasan Al-Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia nawat di tomakoro harus ki angka ikhtiar tak, harus ki angka usaha tak. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu manre lagi ada usahanya. Wadi jaji angka nanre tak okoyolo, tapi harus ki si berusaha jepa iro andre patame oko timutta. Nareko dek ta jepa iro gede gagu usaha tak dek namun kita mabawang iro nanre na petu masuk. Harus ada usaha. Di sisi yang satu dipaham Qadariyah. Dek totu nawat dima kadaki rigau angkana nasabari iya mencaji tau jago ka iya asoy. Karena pasti ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyarek ga ang kebantuan na taulengnya. Iyarek ga ang keperilodoan na taulengnya. Iyarek ga tumatuwaki. Dek na mungkin idik mana 100%. Pasti ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu berada di tengah. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ia na agagatalwe, malakda na tanro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Sehingga purana ia agagai, angkasi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampianga ki angka apa modele na rupa tawe masalah warampara na niya pak disengang. Maka dari Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Iya lo atu-atu ngelinoy angka apa modele na rupa tawe. Modele nomor sidi, maka dari Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abadin razaqahullahu malan wa ilman. Angka atan na pong Allah subhanahu wa ta'ala yap pidalekan waramparang yap pidalekatoy pak disengang. Akatana iya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari iya lengi papidale okko pong Allah subhanahu wa ta'ala waramparang andrangi pak disengang wadingi na pakemedeceng iro waramparangnya okko lalan na pong Allah subhanahu wa ta'ala makke gunay iro waramparanna untuk tau megay tania bawang alena mesangi. Makanya kaidah orang kaya itu di dalam Al-Quran kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum mamagi-magi iya tu waramparangnya tania mi bawang okko maputara okko to sogi e bawang nasaba yakini di umat salam lebih yang kehadire iro waramparangnya titipanna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ki malak dak mak bere na rekotosungi ki. Tania bawang idi nikmati iero warang perangi. Makanya na reko baja na reko meloki mapak boting, iya si kira-kira aja na tur na rekotosogi ki turitosogi to melo le sapa. Ya, wadito tu biasa-biasa. Maka deki kapan bagaimana ustaz kalau maka de nabita yang harus cari yang sekufu. Yang dikatakan sekufu di dalam Islam itu dekna mesti maka pada sogi tidak mesti. Tapi detona wat di cempalak si di malak dak sogi si di malak dak kasiasi detona cocok. Benengi maka dia tu angka-angka lah nan nia si di malak dak sogi na iya to mabiasae angka to kelebihan nah. Aga kelebihan nah matan resikolana magala mak jama magala masapa maka itu juga bisa dikatakan sekupu. Namo hatu dek na pada tanrena waramparana.
Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rigau angkana naleki papidale puang Allah subhanahu wa ta'ala waramparan na niya pak disangang rigau angkana iro pak disangang ngewat diki kalolay pakanjaki iro waramparangge tania bawa maputara oko idi to sogi makiguneto oko to egae maka iya na modele kami na makasin na poji puang Allah subhanahu wa ta'ala. Modele kedua yan narito na sa nabita abadin rozaqahullahu ilman walam yarzuqahu malan. Ang katao yalik papidale pak disangang tapi de yalengi makura papidale waramparang. Tapi so di kunia makanja niya na. Biasa kiidi makoy. Akadaya nasa narekomatu kosogi ka iyaro waramparaku melo ka masumbangan ki o masiraya sesa. Melo ka berengi o ko bali bolaku sesa. Makanja nawana-wana. Maka ini kata para ulama sodikun niyah latu iyaro niyakna ukupong Allah subhanahu wa ta'ala tercatat pahalanya. Model kedua bagus juga. Model yang ketiga nasangnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu abadin lahu malan walam yarzuqahu ilman. Mapamulan ni majaya. Yalengi warampara tapi dek na pakasingi carana kalolay ir waramparana. May ka waramparana. Tapi dek na keguna ir waramparana untuk alena mi bawang. Dek nang kana bagyangi, dek nang kana sidakangi, dek nang kana sakakangi, dek nang kana patami o kumasigi pokoknya untuk alena mi bawang. Maka iya na nasang tau kami na maja risesena linona po Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ang katotau lam yarzuqahu malan wa ilman de gaga yalengi makura yalengi pak disengang makura toi yalengi waramparang nan niya mapada den rek nomor talue benengi nasa mati kosogi ka iya mana minasa melok mesang alena to pa de gaga alena to pa majak niya maka inilah 4 model yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi ang kaki okori model pertamai sehingga yakiki okoh desa na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan matanroy nabita je maka da salah satu uqsimu alaihinna ang katallu agaga ang katallu agaga nasangnya nabita natanro-tanruang inoro denre nomro si die nareko yasidakangi waramparangge maka sebenarnya ajak kita sangi kurang iro agagay nasaba waramparangnya sidakange sebenarnya dek na berkurang risisena agamata nasabari ang kakisabara kita sebenarnya tidak hina di sisi manusia tapi napatan reme darajata pengallahu subhanahu wa ta'ala anrenge denre nomor 3 nasange Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo pekko parita aja lalo ki lele melolo fadatta rufatau nasabaiya na paling nacaca agamata nan niya kung Allah subhanahu wa ta'ala anrange Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoni rokapa wala ada si peringerangan mamagi-magi na pak barakai atau tungata kung Allah subhanahu wa ta'ala termasuk waramparata anrangi pak disengeta untuk padecengi iye kampota khususnya yang ada di jamaah Masjid Islamic Center Pangkajene kurang lebihnya mohon dimaafkan billahi fi sabilil haq wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.